ndakibabwire ntimujya mu kondora zose. Nyuma y'iri jambo mu ishyamba rya Kibira birakomeje. Nabazwi nk'imbonerakure basanzwe bafatanye n'igisirikare cy'u Burundi mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare, harimo operasiyo zikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Bakomeje imyitozo ikomeye, ni imyitozo kandi iri gutangwa n'abazungu. Turaza kureba uko imyitozo ihagaze ndetse nuko kugeza ubu byifashe. Turaza kandi kubabwira ko muri Minembwe imirwano ikomeye irakomeje, ndetse bamwe bakomeje kugenda bagira ubwoba bijyanye n'ibiri kugenda biba. Ni mu gihe kandi Ubufaransa bwatangije iperereza ku byaha by'intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'ishwa ry'Umufaransa wakoraga muri UNICEF. Uyu ni Madame Caroline Busset. Tugiye kureba rero amakuru akomeye yagizweho ku mirongo imbere y'urugamba. Reka duhere mu Kibira turebe biri kugenda biba. Amakuru ari guturuka mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko mu ishyamba rya Kibira riherereye muri komine Bukinanyana mu ntara ya Bujumbura hari kubera imyitozo ikomeye ya gisirikare iri gutangwa cyangwa iri guhabwa imbonerakure zaherejwe kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko rero bikomeje kugenda bivugwa. Ni imyitozo imaze ibyumweru birenga 2 iri gutangwa. Amakuru ari gutangazwa n'abari hafi y'iri shyamba nk'uko babitangara ikinyamakuru SOS Media Burundi, ngo nuko hari abanyamahanga bari guhabwa iriya myitozo bambaye imyambaro y'igisirikare cya Kongo n'ingabo z'u Burundi kugira ngo bagirane bigaragare nk'aho bari mu bikorwa bisanzwe bya gisirikare. Bivuga ko bamwe muri bo rero ari abavuga Igiswahili, Ikirundi, Ikinyarwanda cyangwa se Igifaransa. Abaturage bavuga ko imodoka za gisirikare zizanira ibiribwa aba bari ahangaha ndetse n'izindi operasiyo zikomeye zikomeje kugenda zitangwa, nk'uko babigaragaza kandi bakagenda babivuga, bakagaragaza ko ibikomeje kugenda biba bijyanye no kwitegura imirwano ikomeye. Abaturage bari ahangaha rero barabyemeza, aho kandi abaturage babujijwe kujya gusarura imyaka iri mu murima yabo mu Kibira. Ibintu bibatera ubwoba n'agahinda gakomeye nk'uko bari kugenda babitangaza. Umwe mu baturage yagize ati, ntitukigera mu mirima yacu mbere y'uko ibi bikorwa bitangira. Batubwiye ko hazaba imyitozo kandi ko tutagomba kugira ubwoba, ariko ubu bwoba burahari kuko ntidushobora gutuza mu gihe duhora twumva amasasu. Twabaye nk'ababyihanganira kuko nta yandi mahitamo dufite. Amakuru aravuga ko abasirikare b'u Burundi aribo batanga iyi myitozo bafashwemo n'abatoza b'abanyamahanga barimo n'abazungu. Ntabwo biravugwa cyangwa se byemezwe na leta y'u Burundi, gusa ikinyamakuru SOS Burundi Media niko cyatangaje. Natwe turaza kubaza ko infoma zacu ziri mu bice byo mu Burundi zitubwire uko bihagaze. Ni mugero mu yandi makuru ari guturuka mu misozi miremire y'Umurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aravuga ko mu ijoro ryo kuwa 4 rishyira kuwa 5 ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 3 2026 habaye igitero cy'ibisasu cyagabwe na drone z'ingabo za leta ya Kongo kibasira agace ka Mikenke karimo ibirindiro bya M23 MRDP twirwaneho. Nkuko amakuru yize wari guturuka muri aka gace abivuga, iyo drone y'ingabo za FARDC yarashe ibisasu mu masaha y'igicuku ahagana saa 7 z'ijoro. Nubwo ibyo bisasu byaraswaga muri aka gace gatuwe, amakuru yibanze agaragaza ko nta byangiritse bikomeye cyangwa se umuntu zahitanye nk'uko bigaragara. Mu buhamya bw'umwe mu baturage watanze amakuru yagize ati, mu by'ukuri mu ijoro drone ya FARDC yarashe ibisasu mu gace ka Mikenke, gusa kubw'amahirwe menshi ntabwo byigeze bigira icyo byangiza gikomeye kuko byaguye hafi y'ahadatuwe. Abaturage bavuga ko nubwo kuri uyu wa 5 mu karere hose hiriwe ituze kandi ubuzima busa naho bwakomeje uko bisanzwe, impungenge mu mitekerereze ku mutekano zo zikomeje kuba nyinshi bitewe nuko ibikorwa bya gisirikare bikoresha ibisasu bya drone byagiye byiyongera muri aka gace mu minsi ishize. Iki ni igitero kibaye nyuma y'ibindi byabaye mu ntangiriro z'iki cyumweru
aho ingabo za leta FARDC zarashe ibisasu mu bice bitandukanye bya Minembwe. Muri ibyo bice harimo centre ya Minembwe, aho nabwo abaturage bagaragaje impungenge z'uko ibikorwa bya gisirikare bikomeje gukorerwa hafi y'aho batuye bishobora guteza ingaruka zikomeye ku mutekano w'abasivili. Minembwe n'imisozi y'umurenge muri rusange bimaze igihe birebana n'ibibazo by'umutekano muke, ahanini biterwa n'ibitero by'ingabo za leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo. Ibi ni ibitero byakunze gushyira mu kaga abaturage basanzwe cyane cyane mu bice byo mu misozi miremire. Abasesenguzi mu bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo bo baragaragaza ko ikoreshwa rya drone mu bikorwa bya gisirikare rigenda ryiyongera umunsi ku wundi, cyane cyane mu kugenzura cyangwa se kurasa ibice bituwe n'abanyamurenge. Icyakora imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje kugaragaza impungenge z'uko ikoreshwa ry'izo ntwaro mu bice bituwe n'abaturage bishobora guteza ingaruka ku basivili. Hagati y'abaturage bo muri aka gace bakomeje gusaba ko habaho ingamba zikarishye zo kurinda abasivili no kwirinda ibikorwa bya gisirikare byakongera gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Ni mu gihe kandi andi makuru akomeye ku rwego mpuzamahanga nuko kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ubushinjacyaha bw'igihugu cy'Ubufaransa bushinzwe kurwanya iterabwoba bwatangajwe ko hafunguwe iperereza ku bantu batazwi kubera ubwicanyi bugize icyaha cy'intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'urupfu rw'umukozi wa Loni ukomoka mu Bufaransa. Umukozi mu bijyanye n'ubutabazi ukomoka mu Bufaransa Karine Bossete ukorera Gigoma mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rigita ku bana UNICEF yiciwe mu gitero cya drone cyagabwaho yari atuye ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ubuyobozi bwa FARDC bwashinje FARDC kuba inyuma y'icyo gitero buvuga ko ari cyo cyari kigambiriye guhitana abayobozi babo cyagabwe mu gace gatuwe cyane nk'uko babigaragaza. Nk'uko ibiro ntaramakuru bya France bibitangaza, AFP biratangaza ko iperereza ryashinzwe ibiro bikuru bishinzwe kurwanya ibyaha byibasira inyoko muntu Gendarmerie y'igihugu rigamije kumenya uko ibintu byagenze no guha ukuri umuryango w'abishwe bakamenya uko byagenze. Ni mu gihe kandi mu gihe ndavuga mu burasirazuba bwa Kongo, roko infoma zacu ziratubwira ko hari nuko mu mwanya utambutse hari ubwato bwari bwerekeje muri Bukavu, ariko bigaragara n'ubwo bwari bwerekeje mu cyerekezo cya Bukavu ingabo za M23 bwari butwaye zari zerekeje muri Karehe, mu buryo ubona ko ari operasiyo bagiyemo ari umusaza kuko bwari ubwato bunini cyane butwaye ingabo ziri hejuru ya 300. Rero urabona ko FARDC mu ntasi zayo ziri muri umujyi arizo ubona ko ari operasiyo 23 imaze n'iminsi n'ubundi zatanze amakuru ku gihe, kuko ubu bwato butaragera mu cyerekezo bwari bugiyemo bwoherejweho drone ibasha gusandarizwa mu kirere cyane n'ubwirinzi bwa M23 ntibyaba igeze ku ntego, ariko ubona ko hari umugambi wo guhitana uyu musaga w'ingabo zari zerekeje muri aka gace ka Karehe. Ariko buryo ubona ko iyi nzira yifashishwa inshuro nyinshi na M23 mu kohereza ingabo zijya muri Sud Kivu ndetse n'iki gice cya Karehe, urabona ko bibaye nk'imbogamizi cyane ku buryo buhambaye kuba iyi nzira bakwizerwa mu ruhande rwa M23 kuba yakomeza gukoreshwa. Bisaba ko hazajya hifashishwa imbaraga zikomeye cyane, kuko ubona ko FARDC isa naho yahagurukiye buri gikorwa cyose cya M23 muri iki gice cya Goma. Yego, ubundi kugeza ubu amakuru ko navuga ko FARDC iri kuba iyafite nkaho ihari, bari kuyabona gute kugeza ubu ngo? Ikigaragara cyo ko muri uyu mujyi wa Goma ndetse no muri M23 hakirimo abantu cyane batanga amakuru ku gihe, kuko urabona operasiyo nk'iyi yo kuba bakwimura ingabo zingana gutya ntabwo yiteguwe ku masaha 2 cyangwa 1, ishobora no kuba imaze iminsi 2 cyangwa 3. Iyi rero bikaba bigaragara ko muri aba bantu M23 itarashyira habona bagiye bafatirwa mu byaha by'ubugambanyi muri M23, ko bashobora kuba aya ari amakuru yatanze ku munsi w'ejo hatambutse cyangwa se na mbere yaho, bakaba FARDC yari isanzwe yafite ku buryo icyo baba bakeneye kumenya ari ukubabwira bati igikorwa
kiratangiye ubu tuvugana ku buryo kuba bakurikirana ibikorwa uko bikorwa biborohera cyane. Yego, ikintu ubona ko kigoranye cyane kuri ya 23 cyane cyane by'umwihariko muri uyu mujyi wa Goma, ubona ko harimo intasi zo ku rwego rwo hejuru ku ruhande rwa FARDC, ubona ko buri ntambwe zabo zose n'igikorwa cyabo cyose bari gukora FARDC amakuru yose biyafite ku gihe. kugeza ubu mu gitondo wari watubwiye batangiye kugenda batabwa muri yombi muri 23. Update kuri iyi ngingo kugeza ubu ni iyihe? Kiriwe nuko basa naho bagikomeje n'ubundi ntabwo birarangira intangiriro kuri 23, ariko urabona ko bagifite akazi kenshi ko gukomeza kugenda batabura ubwo batahuyeho amakuru nk'aya ngaya mu cyerekezo yaba arimo cyose, ari guhita afatirwaho ari ku buryo ubona ko ari igikorwa kitari bumara igihe gitoya, kuko urizi neza ko hari n'abashobora kugaragara ukwezi gushize kandi bari basanzwe bahari, kuko amakuru menshi bagenda bayahabwa n'abo bamaze gushyikira kuruta uko babikurikirana mu ikoranabuhanga bajyanye n'abohereza amakuru atangwa na telefone cyangwa ibindi byuma byose by'ikoranabuhanga. Yego, kugeza ubu navuga ko n'ubundi bikomeje kugenda bikorwa. Reka twigireho inyuma gato, ubundi umutekano wagaze gute muri teritwari ya Karehe? Hagenzurwa nande? Ibijyanye n'ibitero zaho byo bihagaze gute? Ishusho yaho, geopolitique yaho? Kiri Karehe cyane ubona ko bashaka gusa naho yo 23 yinjira muri Walikare, ariko ukabona ko n'ubundi amayikoresha menshi ari ya Karehe, kandi Karehe ari zone isa naho irimo coalition nini cyane za FDL, ubona ko ari naho bashaka gusa naho bakungira iyo 23 mu buryo bwo kuyibuza kujya muri Walikare. Ni ikintu rero ubona ko hari operation ikomeye gutegurwa cyane ku ruhande rwa FARDC, ariyo mpamvu ubona ko iyo 23 iba kuriye ubutasi bwayo itangiye gusa naho ibyitegura ikohereza ingabo mu buryo bwo kuba bajya gusa naho batanga umusaza, kuko ariyo kubizi neza ko iyo 23 ifite opposition zisa naho ziri mu ntera zitandukanye ndende cyane, ku buryo kubasha gusangana na iriya coalition FARDC ikunze kuzirimo abasirikare benshi byayigora cyane. Ariyo mpamvu uri kubona ko iyo 23 ubu akazi ifite muri iyi minsi kari hejuru ni akadeployment zo kugenda bongera ingabo mu bice bitandukanye, kuko ubona ko FARDC hose isa naho ishaka guhagurukiriza ibitero bya operation icyarimwe, ku buryo kugira ngo iyo 23 ibashe kudefanda bizasaba imbaraga nyinshi cyane bijyanye n'ingano y'abasirikare ifite, kandi kabiri igenzura igice kinini cyane. Yego, ukiriho rero ubona kuri iyo 23 nuko haba muri Nord Kivu haba muri Sud Kivu amakuru ari ku gihe, nuko buri gace kose aho operation ziri gutegurirwa yaba kuri FARDC hari kongerwa ingabo, ku buryo ubona ko basa n'abarebanaho, kandi n'ibi biri kuvugwa ku ruhande rwa FARDC ko mu gice cya Walikare nabo bari kongera ingabo cyane, ndetse bimaze kuba amafaranga y'ubuce bitandukanye mu buryo bwo gukumira kuba ibitero bya 23 byajya kwigira muri Walikare. Ubona ko FARDC ikomeye cyane bijyanye n'ibikorwa bya operation bikorwa cyane. Abafaransa baba batangiye imirwano? Ntabwo bararwana, ariko deployment yerekana mu duce tumwe barimo cyane, kandi bahageze ku munsi w'ejo, mu buryo ubona ko ari uburyo bwo gusa naho bakumira iyo 23 ubona ko ifite umugambi wo kwinjirayo cyane, bijyanye n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye biri mu duce dutandukanye muri kariya gace. Ubona ko iyo 23 bishaka ko yajya kwangiza, ariko FARDC ikaba isa naho yafashe umugambi ukomeye wo kuba nta musirikare 23 ishaka ko yareba ruriya rukuta rwo kuba yakwinjira muri Walikare. Yego, reka noneho tujye mu buryo bw'irambuye, tujye mu misozi miremire y'Iminembwe muri teritwari ya Fizi. Fizi ho bihagaze gute kugeza ubu? Abarundi benshi biravuga ko bamaze kuhagera, bavuga ko kandi n'ibikoresho byinshi bihari, bavuga ko ku mugoroba humvikanye drone zagaragaraga ko ziri mu butasi. Byo bimeze gute? Tubwira akantu ku kandi. Niko bimeze mu Minembwe, hari imirwano hano za kwezero byari isibaniro, karubona ko mu masaha atambutse buri umwe wese yashakaga kuba yahayigarurira akagenzura
ni imirwano imeze nk'aho ruba rwabuze gica muri FARDC ndetse na M23, ariko nubwo mu mirwano y'umunyenga ubona ko ihoraho ariko imeze buri giteka tukabona amakuru yose agaragara ko ari imirwano ihari gusa hari ibindi bice byinshi cyane muri Uvira ndetse na Plaine de Rusizi hari gukorerwa operasiyo zikomeye cyane, ubona ko hari uburyo bwo gutegura ingabo cyane kandi zigenda zituruka mu bice bimwe na bimwe harimo za Karemi, ndetse ubona ko FARDC hari umugambi ifite cyane wo kuba yagaba ibitero mbere y'uko bateganya ko M23 yabagaba ibitero muri kano gace ka Plaine de Rusizi ndetse n'uyu mujyi wa Uvira. Kuko mu masaha atambutse hari amakuru ko hari ingabo ziturutse Karemi nyinshi cyane ndetse zigiremo iz'abarundi zinjiye muri Uvira, zije mu buryo ubona ko hari operasiyo bari gutegura yo kugaba ibitero, kuko bari bafite amakuru ko M23 yari imaze iminsi iri mu gikorwa nk'iki nayo ishobora kubabanzaho ibitero kuba yabasha kwigarurira Uvira, ariko ukabona ko FARDC ishaka kubatanga mbere y'uko bo bayirasaho, kandi ni ikintu kigaragara cyane muri Plaine de Rusizi bijyanye n'ahantu defense zabo ziri, ingabo z'Uburundi ziri kwiyongeramo ni nyinshi cyane ku buryo ubona ko hari ikintu kidasanzwe kiri gutegurwa kuri uyu mujyi wa Uvira, ubona ko ugiye kuzaba isibaniro bijyanye n'uburyo impande zombi ziwukeneye cyane. Yego, naho muri Mwenga ho bihagaze gute kugeza ubu? Yego, Mwenga amakuru dufite rero aka kanya nuko Mwenga ariyo posti nini ya FARDC irimo irwana ubutitsa ishaka kugira ngo itsimbure ibirindiro byose biriyo bigenzurwa na M23 hano Zanzibira, ndetse ubona ko bafite umugambi wo kubabuza kwinjira muri Shabunda, kuko ubona ko M23 hano yari isa naho yahashyize ibirindiro bikomeye cyane biriho n'imbunda zo mu cyaga, ku buryo babonaga ko bafite umugambi wo gusatira bagura ibi bice. Rero bikaba byatuma FARDC isa naho ihomba cyane, ibaye isa naho ifungiye iki gice cy'ahangaho, kandi ubona ko gifite umumaro mwinshi. Ariyo mpamvu ubona ko hari koalisiyo nini cyane FARDC ifite umugambi wo kugaba ibitero kuri M23, kandi ubona ko hamaze kugenda ingabo z'Uburundi nyinshi. Rero ni ikintu ubona ko byanze bikunze M23 ibaye ifite deployment zimwe zoroheje zitari nk'abasirikare benshi, bijyanye n'uko iyi koalisiyo ingana ihora ideployingaho buri munsi, niko haza abasirikare baturutse mu bice bitandukanye ba FARDC. Urabona ko habaho kuba M23 yatakaza ibi bice cyane, bijyanye n'uko ubona ko ahantu bashyizemo imbaraga, kuko bivuga ko nawe cyanshuro barimo kwerekeza muri aka gice. Yego, rero urabona ko byanze bikunze muri no Sud Kivu ahantu hari operasiyo zose ziri gutegurwa ubu ngubu, haba ku ruhande rwa M23 ndetse na FARDC. Urabona ko amakuru yose ari gusohoka ari uko buri ruhande rwose ruri gusa naho rutanguranwa mu buryo bwo kwitegura kuba bagaba ibitero ahantu hatandukanye, kuko bose ubona ko bagenda bagwiza ingabo nyinshi cyane bidasanzwe nk'uko iminsi itambutse byari bimeze. yego, umuntu ashobora kwibaza ku birebana n'abasirikare ba Angola, bo bahagaze gute? Ese kuki numva ko kuva aho baziye nta kirahinduka byapfiriye? Niko bimeze, ntabwo biba byoroshye, urugamba ntabwo rwari rworoshye cyane ku buryo bari kuza bagahita bagira ikintu kidasanzwe bagaragaza, kuko urabona ko urugamba rurimo koalisiyo nini. Ariyo mpamvu ubona ko niyo yaba ari Abanyangora bagize igikorwa cyiza bakora cy'indashyikirwa, kugira ngo umenye ko aribo bagikoze biragoye, kuko nta gihugu cyigamba operasiyo cyakoze wenda ikagera ku ntego. Niyo mpamvu ubona ko banahinduye, bafite sisitemu yo kwambara impuzankano zimwe. Rero kugira ngo umenye ngo force nini ziri muri operasiyo ni ya igihugu kiniki, ni ibintu utapfa kumenya, ariko ubona ko Abanyangora bo baziyemo hariya, hari ukuboko kunini kwabo kumaze kugaragaramo, kuko ubona ko batakirwana intambara zimeze nk'izo mu bihe bitambutse, ubwo wasangaga muri iki gice cya Minembwe urugamba rubabera igihombo buri munsi, batakaza ndetse batakaza n'ibice bagenzuraga. Ariko urabona ko ubu batakiva mu byimbo, ari intambara zibera mu gace kamwe kadahinduka. Yego, Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreza ahabwo nk'uko bisanzwe. Urakomeza udukurikirana n'andi makuru ugenda tugezaho update. Yego, murakoze cyane.